How are you, Day? Mga panty, Day. Wanna believe, I believe I can love. Ay, Tayan. Tayan, what's up? No, no. Ika di na ganun. Kung kalay ba ko? Magkakog ka mo. Kaya magpusaan. Wait lang. Ay, di ko nga dadilin. Tama di, kadili ko. Bawal.
Hello. Hi. The coming is the. I wanna believe, I believe I can. Hey. Hi. Ate, di natin kailangan na. Oh, Tagalog. Ate, Wait lang mo. Ate, hindi na to kailangan. mali. Ako. Kami yung kita kahit kita na. Para sa dati na masusog ka pa na pahirapan ka pa. Ay pagdiri mo na ang clear trato at pagkaraman hindi mo makukuha ang card mo. Makakuha ka na pag-uwi ang dulan, magura na. Nakahilin mo para sa pero ang naintay na natin. Ang naintay na. Hi, Sir Dwayne. Siya, good to see you. Thank you, Sir Dwayne. Hi, Dwayne. Thank you po. Sika, sika. Sika, sika, sika. Cha, cha. Thank you, Sir Dwayne.
like love. Thank you po. Gab. Gabriel. Aman ka daw. Kabili daw, bakal daw. Sarap. Yan. Buwa na po. Nora Box po, Beth Puig. Good morning. Bye. Hi. Di maamin. Hi, you have a boyfriend? Yes, I have a boyfriend. Ito ka doon. Video ka na. Maraming gumagala sa ating puso. Hala, kaya di ka tandal si Jacqueline. Pag gayon, nakadress. Kaya di ka tandal si Jacqueline. Sapat na sa akin ang malalaman ko ay sapat na sa akin. I'm single. Good job. Me, I'm not single. I'm taken. Why iconic of you? Why you love me that way? Stacy girl from Steve in London, England. Thank you, sister. I'm alright, I'm alright. I'm alright, See.
I love you forever. Wow, sana all. Good morning, Zulaine. Where you from? Hair ponytail. No ponytail. Let's go. From Australia. Hi, Mark from Australia. Thank you to do someone nag-heart. Thank you po. Pabili ka, doon pabili yung kahapon. Ay, hindi lang ko niya. Kaibig pa ko niya. Ano yun ang balita? Nano? Balita. Nano? Ito yung pinangawawa. Sino? Ito, may. Sige, ulit, nawara ka dasma. Kay. Kadasman. Kadasman ko wala ka ulit yung nadaang. Kagabi dito, saya mo dito rin. Maulit na lang yun. Naman niya din niya. Magipura na akong siya. Ay, susugan ada siya ang asawa kay naghalo. Kadasman, kadasman. Kaya nga ni, kay na pa Manila, ang asawa ang nauna yan ko. Ay, nauna siya. Oo, kay naghira na daan gawa. Gira na naman. Nagira na, inano. Oo. Nakaya. Sabi, na parang nagumubo ito si Kaan. Sabi ko, mga ito ay sunod dada. Sumunod dada. Ano, Clorox. I visited Philippines before. Ah, really po, Sir Mark. Thank you, Sir Mark. Welcome to the Philippines. Thank you, Carlos Cartes. Just busy day here in the Philippines. Busy day. Ako na, Kuya Gab. Thank you, 51 million in the house. Thank you so much. Thank you, ang bait kuswawa. One more. Good job. 52 people. Thank you so much for watching. Let me see. Thank you. Finally, I did a like for your channel. Thank you, Darrell Johnson. Thank you so much. My gulay. Just busy. Can you see? Can you see the pain loving in your eyes? I know I'm happy. Thank you so much. Just watching it. Busy day. Hello. Nayan. Mama, di ko lang umalis. Ang anak ko, pajama ko. Aret. Wala, bibili ko.
Si Ate Bel. Bawal ka din kay nakalive ako. Bawal ang huba. Ha? Nakalive ako, bawal ang huba. Hindi ka makarigas. Thank you po. Bawal ang huba. Hali na, hali na. Hali na, kapon. Mapapros huba na. Kanina ko pa ito na pakano. Kasugang baba kong mama. Yes, ano nakaparay ito? Kasi anak karigos na, anak ako. Sinong set? Sinong set? Binin father?
Thank you. You are looking like a very good wife. Ah, thank you for son. I'm wife. Back to talk with you when you are not so busy. Thank you po, Daryl. I just subscribed. Thank you so much. Hello, my dear. How are you? I'm fine, Zinzibal. You have a naturally pretty face and skin color. Ah, thank you so much. Thank you so much to those who hit the likes. You are welcome from Daryl. You look very beautiful. Thank you, Juan Amalasgas. Thank you po. Hi, how are you? I'm fine. Blessing my friend, my God. Bless you both abundantly and bring you much peace in your hearts. You are very nice. I like you all very much. Oh, thank you so much. Sir Twain! Sir Bell! Hi, Sir Bell! Yes. Good morning, Ruben. Thank you, Sir Bell. Jose, busy. Just busy, Sir Bell here. Busy. Busy much.
Wait. Michael, I will buy that washing machine. Okay. Ay. I know where you're. Busy. Wait. Huh? Run out. Ganda. May wifi. Ay, mga harulugo. Doon ang open forum. Sabihin na nila yun. Mama. Di ba? Marami assembly. Pagkatapos ng sa mga nalatan nila na ginagawa nila. May open forum na kunangan masabi sa kababaryo. Hindi pa yung may restorya eh. May restorya yung pag...
daw pala ipay. Pag ano ko lang nag-ano. Thank you so much. I will. Thank you. Nanlagong ko na lang ano daw. Bulay na ko. Nalagyan na lang. Muda, nagbabak dun si tita niya sila. Hindi ako magkakaibigan. Ang pulbo mayong sa daw. Okay na, Mama? Okay na? Naman. Mamaruray natin. Sabi ko magpabango ka. Tapos hindi ka lang gusto. Multitask na. Ako di makapagparaan muna. It's always busy for you. Yes po, feel that change a little after you get married. Yes po, Sir Bell. I'm hoping will change after getting married. Thank you so much. Meow. Ciao, ciao. Umagi ka pa din sa ano ni tita mo sila kad baudang kulay ka. Balik-balik ka.
Doon tawo. Hugasan ko. CI. Sa CI. Ate Sher, Yes? makihugas mo ng kadali. Lagi lang. So tell me where you was breaking my heart. Thank you so much to hit the likes. Thank you pa. Di ba ulang ko siya ka ng mama mo? Is it big? Is it big? Gusto mo? Maisal mo si ate mo? Ate Men! Nano? Ate Men! Nano? Mama, yung gamit! Hindi, ikaw na. Hmm? Ikaw muna. Ako muna. May aura na ako dun. Tapos, ang asad-asad daday. Ang gamitin ba nga ako? Pwede, ako na sa baba ng camera, dapat yung sa taas. Isa sa mula mo. Oh, ang dali na, may aura na ako. Aura ko yun. Aura. Baka di yun tayo. Oh. Baka di tayo. No.
Johnny! Gutom Hello! na ako. Thank you so much. Greetings from Venezuela. How are you? Hello, my beautiful friend. Thank you so much. I'm fine. Just busy. Thank you to those who hit sending hearts. Two. Marabahan. Hello, ABS-CBN, All TV. All TV, Vladimir De Leon. Hello, ABS-CBN, All TV. Jamie, kapamilya, kapuso, kapatid. Mainit.
month? 1 month. Ha? Oo. Ha? Siya? Ah, wala pa. Magpili na lang siya. Sa Santinon? You sure? Gabi ako nga, nagustuhan man niya. Ay, kung pa. Come on.
Hi, Cheryl. Tony. Busy. Ngayon na ba? Saan na gano'n? Ano ko sa likod ko. Palas. Ano siya sa dito? Alay. Every reason has a purpose. Go down, go down. I wanna let you down. So with you, it's making them bounce. Making them bounce. You feel down. It's better that time. Sana all naman. Aman, ayaw man. Okay. Sana all naskaso. Sabi naman matao ka na. Ang galing mo. Ang galing ng panay. Sino daw ang masikaso sa ako? Malapit na. Ako na tingnan ko na ganun mo sa mahal. The best feeling is yung inaasikaso. Dati sa inyo tulong mahalata. Tulong, ako nga. Ito na, dapat ang sa ako.
I fall without mountains. Thank you, Sir Bell. Never ending job laundry. Yes po. Thank you. Thank you, Sir Ben. Never ending. Every day busy. Thank you, producer. Hit the likes. Nag-stop na. Saon. Beautiful bonding. The best bonding of the family is eat together at the same table. Thank you po. SSD, what is that? Carlos. Mga picture. Mag-ano na gab, kay maluto na kita sin ano. And every time I try, I fall without my wings. I feel so small. Thank you so much. Thank you sa nagla-likes. Sa nag-heart. Sa likes. Every time I try, I fall. Kuya Gab! Gabriel! Gab! Kasi dito mo ka, naluto ko sa sure da. Ito lang. Araha. Ito sa black. Maganda to. Kuya Gab. Black fruit. Ang galing. Ang galing. Mama, yung gagawin na ano yan di? Ha? Hugasan mo. Inugasan na. Di banyo, di man. Ano? Hugasan mo. Sige, Kuya Joy, good morning, Jollibee. Mama, sabi ka na, Tijili, inugasan na daw yan. Sige, sige. Kailan na ba? Kuya, hi! Hi, mahal. What time is it na? 10:43. Kuya, I'll be there noon. How Monday is? Thank you, ha. Uy. Dito na kami. Nakalala. Thank you, Han.
Good morning, Sheryl. Mahal ko. 2 days, 1 hour and 16 minutes. I'm very excited for you. Thank you, Diego. Thank you so much. Huh? My friend, glad you're here. Good to see you, love. From Sir Dwayne. Hi, Sir Dwayne. Hi, beautiful. Minute ko na. Oh. Hindi na alam ka. Ang kahapon pa ada yun, ha? Oh, okay. Ang paprito na lang ba? Ang paprito. Lata lang ka, naluto lang ako bunay. Kaya naluto na ako. Puro ano ah. Bungit lang nga ako. Naguto na. Hello! Thank you! 76! Oh my God! 76! The favorite red onions. Paborito ini ni Mike. Red onions. Pinarigdaan mo sa ano, may daya ako. Ano? Marias, pag-uli mo naman, ano ko na naman ayun mo ha. Ulang ko ka, pag-kain mo na ako ng tira. Pag-ano mo siya rin, pag-ano ka rin. Thank you, Sir Dwayne. Thank you po. Thank you so much. Busa? Never time I try, I fall without my wings. I feel too small. Guess I need you, baby. Huh? No, not frog. It's not a frog. Yeah. Ito na. Eh, pagkukulas rin sa bala mo. Tama na, ginom ka na? Ha? I try my eyes. Super chat and membership available. Comments or pages. Be respectful, please. Thank you, huh? Disrespect will see you will get a timeout or a channel ban. Be respectful. Thank you, Sir Dwayne. Kirami kung gulo sa aking
Thank you. Jose Pochay. Ay, mali. Nisimo, nisimo, nisimo. Singan na ako. Wala sin sandok. Ay puro labahan. May bago. Pasan mo. O bang tulog di ka. Mga anak ka man. Mga bago mo sulod na kayo. Alam niyo magsulod. 49 hearts, 6 minutes. Oh my God. Ay, nadimot ako. Utang ko na. Wala natin. Nalimot na ako. Nakuha pa na ako. Kana makaon kita. Come on, let's eat, guys. Kana kato. Kaon natin. Hindi yung may ano dito. Kana ang babang. Bunay. Michael, my friend. 49ers! Yay! Kain. Third way. Let's eat. Muhammad. Hello, pretty woman. Han, let's eat. Wala ko. Ikaw rin ako. Ikaw natin. Kan bibili mo? Kan bibili? Kan mama? I from Quebec, Canada. Quebec. I already ate dinner cooked stick fried with lemon, pepper, and garlic and cream corn. Very yummy. Wow. I want like that food. Come on, my girl. Hi, Zion. Thank you, John.
No worries. I cook some American foods for you, Marika. Thank you so much. So sweet. How so sweet. Isi pa baga. Bagang ka din. Ininit ko na yan, no? Sigab. Tawag ko kanina. No worries. Yes. No worries. Sabon ako kan. Ibabang niyo. Edit yung bawasan. Ito ko naglela dito. Ah. Okay, mauubos sa television. Ano? Nagagas pa rin kasi na-outside. Ay, madalo kaya nung kanina. Tama ba nga sopa? Binutan ko na ba yan kanina asukal? Taste it. Hala, nalimot ako. Di ba inano, abringan ko yun? Ah, oo, binutan ko na ata. Sean, where you from, Sean? Do you want... Huh? My God. Ah. Thank you, Sir Dwayne. Pusakal. Hi, pusakal. Bagan agun mo ha. Susutan ko pa na sa ano. Remember, I'm bringing 2 jar instant coffee, 2 containers of coffee creamer for you. Ah, thank you so much. Container talaga. Container talaga ang creamer. 2 jars of instant coffee. Thank you so much for the coffee. Hindi ka talaga luto. Dito sa rice cooker.
Hi, King. Bali, first date in 2 days. Yes, 6 hours. Yeah. Ay, mauli na may antita ka. Lunes, Monday. Thank you so much. First date. It's from Sir Bell's stream. Thank you, Sir King. Hi, Sir King. Thank you so much. I'm eating. Sir Belly the kid. Hello, no problem. Thank you, Sir King. Where are you from, Sir King? Aray ko. Ah. Scrambled egg. A little pork chop, chop. Fried dried fish. It's well. Yeah, I love eggs. I feel eggs, coffee, and a donut is perfect for breakfast. Okay po. Lunch for now. What is 76? What it this means? I don't know. 7, 6, 7. What is 76? 6, 7. Baka tapos. Oh, and I already told Sir Bell, but I get my job in Minnesota. Okay po. Tapos ka naman. Wait lang. Ako na. What is 76? My goodness. 7 na. He means 67. My name is Demas. O, baga mama, tama. Baga ako. It's a gang number. Huh? 67 plus 9, 76. Ha? Gang number. But also from a song. From a song. 6, 7, 6, 7, 6.
Oh my God, from a song. Mike Limbo. Ano, gamama. Imbo. Huh? Kubla. Ano? Kubla. Hindi ko pinadaan natin. Ah, gusto mo pala ba? Wala. Ano na lang ba? Oh my gulay, big day coming, yes sir. Doc, can I call your number? Naring, no? Big day is coming. I like more standard rap. Sige! Chat! Thank you, King. Oo, mainitan. Oh my God. You going bro live stream at the airport? Yes po. Yes. I'm going live. My gulay. Don't wanna let her go. What are the reaction me? Ano? What are the reaction when we see each other, my gulay? Can I meet you? No, that's me. You're going to laugh and cry, yes. Going to laugh, smile, happy, and then sad, cry. I think I will start doing live streaming. Yes po, King, you can. You're doing live po. You can doing live, Sir King. Yeah, Agustin Sanchez, hi. It sounds fun, yeah. It sounds fun po. Yeah, it sounds fun. Chat, chat. No, happy cry. Yes, happy cry. Yes, happy crying po. Bogan mo? Para tabi ito na ano. Bogan mo da? Mama ni ko Diana.
pangalan na. Sinus Dayan. Sinus Dayana. Diana, utod. Ah, si Otto. Dayana. Wait lang, wait lang. Pausa mo lang kano-kano. Kasi sinatulog. Ano ang kanutuon? Ayan. Ay, kaya na. Aray. Have a good night. And day, why all peace. Thank you. Okay, thanks for the heads up. I really appreciate it. It's because even though I grew up, either it has been 22 years. Lol. Look, May. Hello. King, be careful on your travels. Michigan looks like it's going to be dry all the way. I live in North Pine, Michigan.
from Sir Dwayne. Thank you, Han. Thank you, King. Alright, Cheryl, I'm going to go bed. So I'm ready for my drive to Michigan tomorrow. Have a good day and see you later. Thank you, Sir King. Where's he arriving? Mactan? Mactan? Maybe I can do it tomorrow on my trip to Michigan. Okay po. No happy. Marvin. Thank you. Two hours. 2 hours doing live, my gulay. Thank you so much for watching, everyone. Doing a live later. Bye bye. I need to talk my kwan, my love. Love you all. Thank you sa heart. Thank you for the likes. Oh my God. Look haggard. Tired. Bye bye po.